inkonzo yesabatha lasemini sizoyiphathelwa umfundisi uKhubisa inkosi zimbusisa. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayiwethe kwabangcwele. Akwandise ukuphatha inkonzo. Ngicela umfundisi uKwesa angihole ngomthandazo inkosi. Isabelelo somthandazo wesabatha. Isabelelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Nazareta. Umthandazo wesabatha bandle elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingene ekuhlonipheni mina enkulu yahlonishwa nguBaba wethu menzi wezulu nomhlaba ekusetheni kwakhe kwenza izulu nomhlaba lezinto zonke dumiseni odumisekayo emhlabeni nakwephezulu. Inkosi ngosikuka sithandaze amen. Ngiyabonga bomuzi wasegospel uma isibeka kumina isuke isibeka kuqobo lwako ngoba ngizokhuluma izinto ezenziwa ubaba omkhulu kodwa zithinta egospel. Ngiyacela ukuthi noye khathazeke mhlambe enhlizweni yakhe ukuthi khulumelani kodwa uKhubisa nezinto ey'ndala akulula. Ngiyacela ke Nkosi yamaNazaretha ukuba ngithiwe nguwe engingase ngikhulume phakathi kwabantu abaningi kangaka abafanele kuphela umlomo ophuma kuwena kuphela kodwa nakubekwe kumuntu usuke emfushane njengami kanje kuye kudabukiseke lokho. Kodwa ngiyacela ngomsa wenkosi nothando lwayo ukuba konke engizokukhuluma noma kuqaqeka wonke amakhabethe ngicela ukuthi ezulwini ngibekezelele ngithetheleleke lapho kuleyo ndawo ngoba angisazazi njengoba ngimile amazi ukuthi konje ngubani noma kumi kanjani. Ngizocela Nkosi ngizofunda baba izincwadi zo-3. Ngiyathanda ukusho phakathi kwamaNazaretha ukuthi le nkolo yobuNazaretha inkosi ehleli esiqalweni isekelwa le ncwadi ngezincwadi eziningi zisekela phezu kwesisekelo sobuKristu kuphela. Amen. Ayisekelwa ey'ndaweni eziningi kodwa isekelwa phansi kwesisekelo sobuKristu. Kodwa ngizocela Nkosi yamaNazaretha ukuba ngicele kuNkulunkulu ngengoma yamashumi 7 74.
ahlakanipheleyo 22 ivesi yakhona 28 mazwi ahlakaniphile 22 ivesi yakhona 28 so msiza osesitholele afunda ungasusi umkhawulo omdala ithi le ncwadi baba ungawususi umkhawulo omdala okhokho abawumisileyo okhokho bakho abawumisileyo uyambona umuntu ohlakaniphileyo ithi uyambona umuntu ohlakaniphile emsebenzini yakhe na emsebenzini yakhe na uyakuma phambi kwamakhosi uzoma phambi kwamakhosi phambi kwamakhosi engami phambi kwabafokazana nje amen ukakana bathi mlethana madina nikuze hlabe zimatsho ukhathatha kamaye ithi kanti wasendawo uyambona umuntu ohlakaniphile emsebenzini yakhe ithi inkosi enkulu yakithi ephakameni ngo-1930 ithi yeka umuntu eyithanda insimo yakhe baxolisa kakhulu osuke le ndaba engikhuluma ngayo ikude kakhulu ngikhuluma ngomana kukude nakumina neminyaka misho ukuthi usuka kude lo muntu yeka umuntu eyithanda insimo yakhe inkosi enkulu yakithi ephakameni ibuka insimo yayo ibuka amacala onke ayo yeka umuntu eyithanda insimo yakhe locela kufunde incwadi yamakhosi okuqala isahluko 8 ivesi 57 kuya 59 amakhosi okuqala verse 57 uThixo wethu makabe nathi njengoba wabe nabo okhokho bethu njengokuba wayenabo okhokho bethu makangasishili makangakhohlwa yithi futhi makangakhohlwa yithi ukuze adonse izinhliziyo zethu sonke nasila sibheke kuye sibheke kuyena sihambe ngezindlela kodwa sihambe ngezindlela zakhe sigcine izimemezelo zakhe thina futhi nezimemezelo zakhe ngemiyalo yonke yakhe neyidinga kulindele ukuba siyigcine nezimiso zakhe akuyale ngazo okhokho bethu nezimiso zakhe ayala ngazo okhokho bethu la mazwi engiwakhulekayo phambi kwaJehova lawa mazwi yabona bona locela ngoba sekukubi kakhulu manje sengana yiphumi incwadi manje ngicela enkosini enkulu yasephakameni ukubeka ngikhuluma into eyayikhuluma ngiqwashisa sonke nasila sesidiziwe sesicelelwa manje ukuthi uNkulunkulu bethu amababe nathi kodwa kukhona into ebabuhlungu ngesinye isikhathi emzini wasephakameni eyakenzeka yangiqwashisa kakhulu kaze amahlomo abheka kakhulu esayisuthwini yangiqwashisa ayisuthu yangiqwashisa kakhulu lapho kulowo ndawo esinye isikhathi kwabaphethuka inkokhelo emzini wasephakameni kwaphethuka inkokhelo yokuthi avidwe wonke amasango avidwe kathi umuntu uzongena ephethe ibhuku lasela 23 ande ukuthi angene babonakala ukuthi njengoba kathi sidla nje ukuthi ithikithi lakho lokubhabhathiso nebhuku lakho la-23 esandleni sakho ngiyaqwashisa nsizwa ngoba uThixo bomkhulu uthi ngibona utiketa phezulu uthi lotiki wehla lotiki loti ngiyabuza ngithi yini lento ehla phezulu konje na kwathi kuthiwa uyabona kuyisiye utilo kwathi ikhatha lenyama okothi nakufika ibhokisi lenjani lifuna ukudla wena uthi bothi uthatha lesikhatha lenyama usulibeka phezulu eliphambi kwalesibhokisi lenjani bese liyeka wena bese lidla lesikhatha lenyama idatha leli lokufikela wena ngikaphune baba ngikaphune lapha konakele kakhulu ngiyathanda ukusho ngiqwashisa wena nsizwa ukuthi nami uqobo lwami ngisakwazi njena ngike ngayibona ngathatha ukudingeka isitimela singami ngasibona nami kukhamba amajuba amathathu ngapha iy'nsuku ezine ngosuku lwa-8 ngosuku lwesine ngaphaphama kusho ukuthi emini nobusuku benza 8 days elakuhlangene ngabona amajuba amathathu
esaphezulu kwasengilandele izwi elasho babamkhulu ithi izwi lana ithi yabona akusiwo amathuba lawa utini wakho lona oyomnikela ku-23 ngesikhathi sonke iwona othengela amathuba lawa ekuqashisa nsizwa uthi ungayeki utotobe ngesikhathi sonke ngoba uyokhululwa yibo labotiki laba kuyibona abalamlela ohlele esihlalweni abalamlela uyena omkhulu akufuleme emnamlelo uyokhululwa yibo yakucenga kancane ngekunenga ntombi yakithi yakunenga nkosikazi yakithi ukuthi nangwageshwa yilokho ugeshiwe umnyango wezulu usushaya enkaleni isihlobo nhlobo yakhe impela ngoba yini na ngoba ngisho noma kungena esidlweni phambili isikhathi uphathe ibhuku lakho-23 uphathe likacelika elakubhabhatisa kwakho anje ukuba ungena esidlweni ngoba kungenzeka ukuthi kathi njengoba benikisizwa nje akusibo abantu ababizwe ushembe lobo bantu ngikhulume iqiniso lokho ngikhulume iqiniso eliphatheka qobo lesi engikhuluma ngazo angikhulumi ngento engangiyibopha umuntu angifanga mina ngomuntu ishizandla lezami ibe ngiyakhuluma zingasho ukuthi cha isandla sakho wakwamthawula sho ikhanda lami lingasho lithi wakwangiphatha lapho abantwana bakhe uma sikhohlwe umlando lowo onjalo kuyobe konke esikwenzayo ngoba kwafika ukuthola iphithiki lakho 23 iphithuba ngeke uzolithewula ngani ngoba kwani uyadatha usuke uphume ngala uthona udakhela umphathi cha awudakhela udakhela umoya wakho uqobo lakhe phela awudakhela umuntu alelanga sisamdlula sokuphakameni wavindwa amasango nami ngangingaliphethe yasho phambi kwenkosi yamaNazaretha ngangingaliphethe ibhuku la-23 bathi untombela basho belapho benomkhize bathi hayi lowo ukhona uphelele phakathi basebhala udube basebhala udube ngalesi sikhathi sokuyilanga basebhala udube ngazomu khona la basebhalene ngalesi sikhathi ebhala ku-23 bathi izwi lathi hayi lowo bathi mdedeleni lowo ungangenwa kumiwe laphana esangweni abaphathi bonke sebeqashe amasango onke bephenye izincwadi zizophenywa izincwadi zazokhulisa zemsebenzi yakho zizophenywa uwe uqobo lakho ogejayo uyageja wemngani wami ugeja u-23 uthi uzongena kanjani bedo 14 baseNazaretha sengathi uNkulunkulu angasenza ukuthi ngofunda baba kosezulu esithathu manje ungathi ngamathewu 22 kena 40 Matewu ithi angimasingiqilisile ngitikini konke bakufika phezu kwalesi sizulwane Matewu ushwana 22:36 Mfundisi, umuphi umyalo omkhulu emthethweni na? uyithi angimathi mfundisi imuphi umyalo omkhulu emthethweni na uJesu wathi kuye, uJesu ayesephendule ethi kuye wothanda inkosi ithi wathanda inkosi uqobo layo ngenhliziyo yakho yonke nomphefumulo wakho noma intela uyithande ngayo yonke inhlobo yenhliziyo yakho uThixo wakho ngoba yona uThixo wakho ngenhliziyo yonke yakho nangenhliziyo yonke yakho nangomphefumulo wonke wakho nangomphefumulo futhi wonke wakho nangokuqonda konke nangokucabanga kwakho konke kubisa lo umyalo wokuqala nomkhulu iwona umyalo wokuqala lowo mkhulu nowesibili nanko wesibili ufana nawo ukuthi ufana nawo futhi lona wothanda umakhelwane naye ithi wothanda futhi umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena njengokuba uzithanda wena kule minyalo emibili iyo le miyalo emibili ubambelele umthetho wonke nabaprofeti ibambelele umthetho yabonga ubambelele umthetho wonke kanye nabaprofeti ibambelele kule mthetho emibili ngokuphela bese uthatha ukhiyeke ngaleso sikhathi bese uvula ivuleli inkosi ithi nasi ithi zophenye izincwadi zakho zemsebenzi yakho ithi thatha ukhiye uzovula uzowuthatha futhi 23 ungawunikeli uzowuthatha futhi ungawunikeli lo TV lona uzowuthatha futhi lona kancane lokuqhubekela phambiyana imbijana Jesu wathi kubafundi bakhe, ngiqinisile ngithi kini, kulukhulu kofuyileyo
ukungena embusweni wezulu. Futhi ngithi kini kulula kuba ikameli lingene entunjeni yosungulo. 27 seqala eBhefini 27. Khona uPetru waphendula wathi Nakhona kuye bheka thina sishiye konke. uthi uPetro njengoba silana osiyezulu lomhlaba size kuwe sonke sishiye nje konke sashiya inkomo sashiya yonke into ekhaya kodwa kuphela size kuwe lokungelile Sakulandela. kuwe sakulandela moya ingcwele Soba nani na? yini konje soba nayo konje na uJesu wathi kubo uJesu uthi ngiqinisile ngithi kini uthi ngiqinisile ngithi kini nina eningilandelayo mina engilandelayo ngophinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu seyihlezi esihlalweni sobukhosi. uthi ngizophinda ukukaka nokubese elobathiya uthi ngizophinda ukuzalwa wenu lapho indodana isihleli esihlalweni sayo uyabuza singokutshela ukonjisa Nihlale ezihlalweni eziyishumi-nambili. bese nihlala nina ey'hlalweni eziyishumi-nambili nasilele izizwe bese nithulela zonke izizwe ezikhona phakathi komthunzi welanga ezingalizange lizwe izwi lalowo memeze ekuqaleni wathi ngeke ngivume ube ngususa umkhawulo omdala gogo uyabona nakwenza ngoba uhamba wakasho njalo singakonakela impela Kawasho njalo umlungu omunye sihambele siseletezini ebuza isalukazi wathi wesalukazi njengobona kulo mthombo uthi wena wawukha phansi emfuleni lena la ukha khona njengobona kushemba ukusondezela umfula ukholwa waphi wena na njengamanjena na yaqonisa ube ngigagule zoligagula kodwa ngoba lapho ngiyaphoqeleka uthi isalukazi esidala esasikhona ngona 1922 bakhiwa umthombo seletezini sithi isalukazi zesini bekasisizakala kulo mthombo sithi kodwa ngikhole weseni uthi umlungu uthi ngiyakujabukela manje wena ngoba nakho umuntu wakusondezela umthombo awulandeli yena ulandela wena into ongasi ngempela ukuthi uyayifumana kuyiphi konje indawo na ulandela inkese angisho lutho baba mjonga lapho kodwa wangisaba lokho enhlizweni ukuthi lesalukazi sithini ngoba lo muntu kusho sona ukuthi umthombo babathe ezansi le umlungu wabhala umlungu lokho kodwa isalukazi ngiyadabuka kakhulu ngawe ukuthi wena kade uhleli nje ulahleke kangaka ulahleke kangaka ungenzeka nawe uhambe ibangela elide la qhubeka kancane nina eningilandelayo ngophinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu seyihlezi esihlalweni sobukhosi bayo nihlale ezihlalweni baba abokuqala bazoguquka bebe bokuphela kusho ukuthi abangaphumi sebefika isikhathi eside kuba isukhona kodwa uthentile kawunikeli na lithi livesi phansi lelikhulu elikhulumayo likonke indaba nawe khubisa lithi uzoba ngokuphela nabo kuphela babe ngabokuqala bese bekuthi abafika emva bese beba ngaphambili kwakho ngoba awuthandi wena ukugcina umthetho kaShembe ukuthi unika u-23 abokuqala bayoba abakuphela ngoba awuthandi ukugcina umthetho inkolo yobuNazaretha iphansi kwesisekelo sobuNazaretha kuphela zonke lezi zinto zayishiwo uJesu esaphila ekulo mhlaba kodwa kuphela ngoba kuShembe wafika wamaphezu kwazo wangafuni ukuthi agudluke bathi ababazi inkonzo zakithi ababazi American Party kakhulukazi abelungu abamhlophe bathi bona no Shembe uzodusa abantu Nazaretha uShembe nimbone ehleli lapha izinkomo uyakhuluma nazo izinkukhu uyakhuluma nazo yonke inhlobo uyakhuluma nazo ngelinye ilanga emzini wakithi eGospel wakhuluma esifika wafika wahlala phansi emva kwesihonqa wasethatha ugubhu lakhe waselibeka lapha wasethi waselishaya sehlabelela wasethi ulalela bantu Israelando, Tulu, that's only we for our
walalela Zulu inkosi lekelela nazoba kwezinto lekelela na ba to akibele phezulu emthini bathula amatokoto bebhalisisa izilekelesi elizisho ukuthi ithukuza laphakathi abesesithule sesingamla lapha besesehlisela phansi ngisho into ephathekayo ukuthi lapha ushembe ukhuluma nezinyoni akhulume nayo yonke inhlobo ikhuluma naye kuphela ingakho-ke ahlabelele sisabelele lomcingo longalo inkulumo le abekhuluma kwabamkhulu kuyona akusiyo into wabethulile njengakhulumi wabekhuluma exoxindaba exoxibisisisa ngoba inkulumo le eyabe ikhulunywa la kwangayisiyo into odinga ukuthi sithathe siyibeke phansi ingakho kwathiwa nje noma ubani akabe naso isihlabelelo noma bathilana ichaza ukuthi lapho phakathi emashokotokeni bahamba bonke abazali bethu ngosikhathi kade shawukhuphu bohlela inkethelelo ukuthi ngempela abantwana basegospel ibona kade bothula phezu zamashokotoko esebikile kubaba esebikile ukuthi ubaba omkhulu nathi uqobo lwethu bafike beyisele isikhathi ngathi bahambe bosiza ngesinye isikhathi imdunga baba Nkosi yamaNazaretha na ukusu salele ezinkwana laziba ziningi izinto osuke zibuka amehlo akho zibuka nengqondo yakho phakathi kwalokhu ukukholwa kwamaNazaretha ngesinye isikhathi izofuna isela ukuthi angiphuthumisa ngeqala ngoba funa ngiluzwe icala ehamba ngiyokuthetha ngaleso sikhathi bese ku-1932 ezohamba eqaleni phakathi emzini wayithatha imthembu ehlala emzini wasebathenjini wayithatha imthembu wena ungahambi hlala khona lekhaya kodwa inkomo nasi le okuyiyona yokutshena ukuthi icala seliphethiwe wathi umthembu hawu inkomo ngoba inkomo nje leyo ngitshena kanjani izothini wena awuzothini nasi inkomo ikaba yayinqo wathi iyona yokutshena ukuthi icala seliphethiwe manje icala iyona fika ukutshena lenkomo lena iyogijima isuka enhle igijima ifika ingena esibayeni iguquka ibheka esangweni nayiguquka ibheka esangweni iyobe ichaza ukuthi icala seliphelile nayenze njani lasuka nangempela iqabi phezulu esigonqaneni khona umuthi ababeqoqana khona abafana bebeyinqwaba sokuthi abe iya phansi yabona umnabangwenya yaphumela emzini nasebathenjini yafika kwakuyisehlobo ukuthi umvile impela iphuthu lisigcwele yafika ngana yaguquka yangena esibayeni aguquka abheka esangweni yathi ikhala aphelanga imizuzu emingaki kwaqhamuka phezulu ugoba umfaka mkhungu kwaqhamuka ehlabelela phezulu qhamuka ehlabelela ethi selithethiwe icala emhlabeni wonke ethi phumulani nithokoze athi maNazaretha ushembe uNkulunkulu lapho kuvela khona ubuNkulunkulu bakhe khona nomkonzo umfundisi ongase ekhulume nenkomo khona umfundisi ongase ekhulume nenyoni khona umfundisi ikhuluma into ephathekayo eyayenzeka phakathi komzi wakithi iphathwa ngesandla lento lena akusinto okuyinto eyayingaphatheki maNazaretha ushembe akusiyona into okukhuluma ngento ephezulu ekumve esezulu ukuthi soyisisela ubani ukhuluma ngento ephakathi kwethu ehamba phakathi kwethu esindisa phakathi kwethu ezizinto ezizimanga phakathi kwethu yakhumbula izolo-ke nje maNazaretha ishilo ngathi ngivula kulo mnyango ngoba sekukubi ngivale kulo mnyango maNazaretha izolo nje ifikela
iqalibisika inkonjane enkulu yakithi ephakameni eseliphambi kwethu manje ifika emzini wasegospel kwafika unkosikazi eseneminyaka u-8 umakoti 8 years abakhona uyilethile le ngane lomakoti kafike lasho inkosi eqhubeke ephakameni kafike lasho lathi lona uzokuyithola mingaki iminyaka kwathi iminyaka isiwu-8 angitholi lutho waseweseni lapho esonta khona namhlanje ngoba ngikhuluma nawe unesibhaca sentokazi ikhulile ingaka uyithathile wayikhombisa ubaba esethembe ezinhle into enjani konje leyo kodwa kuphela into yakho efunakala kuwe osuke unikiwe osukufikile kuye ufuna ukuvula lapha phakathi ekhabetheni lakho ukhona likhulu ikhabethe lenesivalo esikhulu esaziwa uwe kuphela ufuna ulivule lelo khabethe nasuphambi kwakhe ukhuluma usulivulile ungakhulumi kukhona elinye ikhabethe nolibhalile uwavula onke ngoba nakho uzongazuzilutho ubusuthi umshembeka akasakuthi wena nenkinga khona ikhabethe nolivulile uwavula onke nasokhuluma phambi kwakhe ukhuluma njengoba sizohamba sonke lana siyabonikela ubaba bethu siyabonikela nabo bonke phambi kobuso bakhe ukuze bajabule ubaba bethu abahambe emandulo wona Jobo unabo obaba bethu emandulo isho njalo encwadi makabe nathi futhi namhlanje na ufika uzivule kodwa uzivule ungathila ukuthi ufuna ukunikela kube khona ikhabethe olibhalile uwavule onke uzozuza njengoba ngikhuluma uthi wasengathi phambi kwakhe usuliyeke elinye kanti yena uyalibona lela khabethe ukuthi khona ikhabethe angalivulile yilona elizokudalela inkinga avule onke lokufika phambi kwakhe ungabe yikho lokhu ayisipha sangisinda ungabe yikho lokho okukholwa kwethu kuwe uNkulunkulu ukuthi kukhona izinto la phakathi kwale ncwadi namagama okuthiwa aziphatha lezi zinto azithathele futhi sisabele kodwa manje na akuzwakali kahle baba nasokuzizwa sezikhala ishona semgwaqweni uza selikhala leli gama uzokushasa umzimba wakho kodwa ubuwazi ukuthi kwathiwa leli gama alihlaselelwa leli gama leli sangathi singabuya kulokho bantwana bakholwa nina nilikhothayo namazwi amahle likhotheni kodwa nibuze okungenani ukuthi yiziphi ihlabelo kwathiwa azingathintwa na yiziphi izinto kwathiwa azingathintwa na ngithanda ukusho phambi komkhandlu oze phambi ngathi nami uqobo phambi kwamanazareti ithi inkosi elinye ilanga kwaku-1934 iphansi kamazendlalele ihleli khona mhlayedwa phezu zesisaleni ithi namhlanjena usefikile usisi uthi umntwana uyafukuza 1934 ithi umntwana uyafukuza manjena lana mhlayedwa mhtakuba khona iladzi leli phambi kwethu kodwa ngiyaxolisa mthathelelo wabadabulo abahlizio zabo ziyosiza ukukhuluma ngadlaba angithanda ukukhuluma ngoba kwathiwa izingathintwa le ndaba kodwa ngiyayicela kuwe baba 1934
uthi usafikile ozohlala lana uthi uzudavida uzofika hlala phezu kwesihlalo uthi namhlanje sengeqa kwakuthi isikhathi siyokuphila ngelilaphana kwamenyeza inkonzo yayaphansi amanzi enjalele ngize ngifikela kudabuka kwesinye isikhathi nangizwa ngibona koniwa into enhle koniwa into engafanele kukhona izinto ezingaphathwa lapha phakathi kwalobu mnazaretha ezingathixwa ngazo ngoba ithina njengoba isayisuka lapha iyasuka kanti isibumbile lathi silakhile salibeka lesiye sesihlalweni ngapha lasifikisa lapha phezulu lagcoca inyawo yakhe kwakuthi isikhathi lasithi namhlanje sengiyamdedela udavida lasithi isabelelo yabiza intombazana yakaqhilisa u-anti kamfundisi ukuphilisa yabiza yona iyona eyimbhalela lentombazana wayisithi bhala seyifikile iy'dluzela zasezulwini zizobhala kuthiwa kangese kulesi sikhathi ngikhuluma ngento ephathekayo manazaretha ngikhuluma ngento ephatheka ngikhombise kophetina zesihlalo yithi ngayo lonto okukhulunywa ngayo khuluma ngento ephatheka nhlobo asala phansi agqoqa izinyawo zaso 2:18 ngothatha nje ivesibene 2:18 evesini 2:18 ingamsalibekwa ngizalakhiwa ilathi leli kwaku-2:18 ingamsalakhiwa 1934 i-2:18 Ivane Osibonileyo Nkosia phambi kwakuthi isikhathi isigoqa inyawo kanjeni ndodlomusa ukhakhana ukwathi umlethana umadingana uzehlaba ezinyamaxo uthathalo kwamayekise igoqa inyawo yehla phezulu eladini yafika yahlala laphezulu yahlala phezu kwelelathi yehla phezu esihlalweni yahlala phezu kwalo akuyona into engakazwayo ngoba ayikho into abathi nayikhuluma wangayibhalela phansi yonke wayibhala phansi izibo ufakazi wokuthi ukhulumile ngawo le nto lena nangempela wayesesho sethi kwathi kuze udavidi uzokwandisa isizwe sakashem kodwa ibuhlungu ukuthi sedabazi ukuthi thini esasibili manazaretha ngikhuluma ngade ephathekayo esasibili isabelo sasibili lapho kwakumhlaba isabelo lesi esasicathelelwa ngikaphuma umphongolo wesivumelwano angiqonde ukuthi ngivele konke yacela nkosi nakhe ngifike lapho ukuthi ngingaphelisi ey'fihlakholweni zonke ngaphathi kodwa sewuyuzwe sihlatshelwa phakathi emgwaqweni kodwa singathathelele sisabelele ngikhuluma ngabantu mnazaretha engingasho ngithi kwakusibanibane ewumfana ewusibanibane bephathile ngibasho ngamagama abo bephathile le nto iphuma kodwa sesiyakwazi ukuthi sisabelele nje lula asiyisinge izindlela izinto ezifanele ukuthi sizenze ninabaculayo nibukuse ukhona umthokozisi nangisele phezulu ikwenzeni lokhu na ikwenzeni lokhu buza ayikho ukubuza kusho ukuthi uhlakaniphile unangabuzi uyozithuka ukuthi usethekwini phela wena athi ufuna ukuze ehleli othukana usukuhlahana ususethekwini awubuzi phela wena manazaretha ziningi izinto ezikhona kodwa ngilokho ngikutshiswa igama lithi lezi zinto zobuzwa kuthina phambili ukuthi lezi zinto lezi yini zingakhulunywa nganani kodwa ngoba nakho lakhuluma igama lithi laba abantu abezayo ukuthi kuba abantu abangalaleli abangatalisisi kahle kuba abantu abathanda imali kuba abantu akukho lutho manazaretha olungakhulunywa ngalabhala phansi bala akukho ngisho lodwa ungakhulunywa ngabhala phansi kodwa thina esiphambi kwesihlalo sesikhulu asibuze manazaretha ubuze ukuthi baba ngithanda kwezinto ethile ngezinto ethile ayikho into edlula lonto enjalo ukuthi ukubuza
sengathi uNkulunkulu angasenza ukuthi lamakhasi esahambe esekhonjana semfundo ilizwe elinye lithathelwa ekhumbini ngihlele ekhumbini ngezwa kuhlanganiswa kwakumele umqondo wami wama ukuthi konje ngizoyithini ngozothiwa nje lento nakusabalele igama elinje siwuphakathi ekhumbini into ozoyithini leyo iyazi ukuthi imali iyathandeka ngoba kwelathi igama kuyoba abathanda imali kuyoba abathanda lokhu sengathi uNkulunkulu wakhe angasenza ukuthi sibuze kuyena umnikazi ukuthi licatshelelwe yini leli na sirikhothe yini ngalo kumbe leli gama na Baba Nkosi yezulu nomhlaba yawenza khala izivalo khala phakathi esibhedlela senhliziyo yami khala ngisho esifubeni ukuthi asivala manje ikhonjana enkulu yakhe ephalameni asivala ivala athena yini mathubisa mhlonga ngiyabonga ngoba nasi lapho esiqonde ukuba sizobikwa baba bethu siqonde ukuba sizongeniswa uma bethu siqonde ukuthi sizongeniswa odade wethu siqonde ukuthi size kuwe ayikho enye indlela esiya kuyona size kuwe mkhululo ngoba abantu abamnyama size kuwe wonke umhlaba washo njalo wathina bheka kuzovela inqa zonke eza kuwe ngakho osele ngasemuva udinga ukuthi ithi vesi phansi bazokhala ngawe wena sihlobo sabo bethi awubatshele ngangani lokhu yini ndaba ungabatshela mutshene usuhamba ukuthi noma ngihamba nje manje ngiyaphambi kwesango lezulu ngiyaphambi kwalo bese siqala isihlobo kodwa uthi usitshenile uma ngabe ushiya sizokhala ngawe isihlobo zethu sizokhala ngawe baba Nkosi yezulu nomhlaba baba ishiba sengizile ivalo ukukhala ngicela ukuthi ngibuyisele esihlalweni sobukhosi ngiyabonga amazwi amnandi esesiwathole kumfundiso wenkosi inkosi zimbusise sizobetha inkonzo yesabatha lasemini esihlabelelo seshumi nesithupha
usibonge. Asibheke enkosini. Nkulunkulu wawokhokho bethu, Nkulunkulu onomusa nothando. Baba siyabonga lolu suku oluhle siphela namhlanje sicela Nkosi usiphezinye. Baba ngibika nabo abantwana bakho baqhamuka kwezinkalo bazokudumisa. Kepha baba bafike nazo zonke inhlobo zokuhlupheka kwalapha emhlabeni. Beze Nkosi nethemba lokuba uzobasiza. Bezwile baba ukuba ngumthunzi wokuphephela. Sicela Nkosi yamakhosi welule isandla sakho esimhlophe ukhuluze konke okubahluphayo. Sicela umsa kaNkulunkulu nothando likaMoya Oyingcwele ukuba kwahlele phezu kwethu sonke manje kuze kube phakade. Amen. Uyaze qhilikathi uma besezobonga insizwa iphelele ayobakhala ngenyanga bakhombe kuwe siyophatha umhlaba iphephakeni ngoba nube bakhala ukuphulula uthathe ngamoya munye uphikelele gospel akhala ngendledane bebabazi ingulelanga bahlala ukwenza kwesingabona ukuthi amasubelusi lokuyana beswe bathene idinge yasululeka imqondo nezululane bathi uhambe wabuza ukugaqa amabhande bekhohlwa ngoba sezulile ukubhosa wakuletha kulebili kade lukenyebenye bejondo zegolide lesiliva isiwondo sokhile bezulu lokuhlaba sithume sisuka ejuyisehla eThekwini eYule East ukahlela amaphoyisa mbumbulu baqabuka igode iqhobozo wenkosi bephuthathavana bethuphulele enkantolo bayikaguli indaba enkulu asabele umabiza asabele anqapha khitiza amagweba amabhoso aqhamuka asabhekeni kujelo ayelapho kungengiza izandla zamadoda ehlala umkhukhubelo ukhumulinyo kamasiyehlobo bathi ayisashumayelezekisa amadwala kwetyasabana wesabana befifaza bethi inhlanganiso yagcina ngoyisebenzi omkhulu besho ngoba ingasenaguka ekuliphuka isuza ekumbi eyathatha amehlo abaningi kanti shiye ngalazi usuwogagaleni ukuze kuyothiya ngothi ngotengothi esihlozi hathi laphetula kabili kamkhethi mnikazi abantu kusasa.